Welcome back again kuri TWENGAKO TV nk'ibisanzwe. Karibu tubone mu makuru hagezweho y'abasitare mu Burundi. Nk'ibisanzwe reka tubabwire inkuru igiye ku mugaragaro umuririmbyi wanyu mwikundira Joel ahejeje kugura cyangwa se imodoka yiwe iri mu bwoko bwa MercedesBenz yamushikiriye. Amwe muyeri karavugwa yuko iyo modoka ayuba iri hejuru y'imiliyoni 100. Numuhinyanyuzi Joel yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi aho yatanguye kumenyekana cyane ku ndirimbo yadirimutse yitwa Madame, murabizi cyane. Akaba yarakuze n'indirimbo yabiciye bigacika n'ubu ikiri ku mwanya wa mbere ngaha mu Burundi ariyo ukazima imana inkunda mwite Joel umuhinyanyuzi rero akomeye cyane. Rero ubu tuvugana yamaze kuba agura imodoka mutupya shasha imodoka shasha MercedesBenz isaka televiku. Nkuko nyine ibinyamakuru byinshi bigenda bigaruka ko harimo kimyinshi mukuru cha Ami Pro DMC nkuko babitangaza. Akabaho na Bika nkuko yamaze kubitangaza nawe nyine. Ariko reka tubabwire ati urumva nuko ico dubane dushaka nico mu muziki ndundi, nico nyene hamwe bandi tuba twumva ati hariya abarubatse amazu ati baraguze mu modoka nkuko bisanzwe. Murabizi nkuko D1 yaraherutse yo kugura imodoka gwiwe yongera yu ashinga na fashion. Rero n'abahinyanyuzi baragezweho. Urumva Joel musanzwe mumuzi nk'umuhinyanyuzi karuhariwe akaba naririmba n'umuhinyanyuzi akaba naririmba. Rero menya ati ubu nawe afise imodoka mbere y'agaciro kenshi kubera wumvise aneza imiliyoni zirenga 100 ku modoka guys. Ubumenya ati umuziki ndundi watangwe kugira kurundi rwego nyine tuba twifuza. Kumeza ubone natwe komi JMB aka mega speaker Mr ndabivuga mbese n'ayandi menshi. Uriro ni Joel ubu tuvugana yamaze kugura imodoka. Areka tuvuga ati congratulations kuri Joel. Mbese n'abandi bizoguma abitera imbere buke. Ivyo nibyo tuba twifuza mu muziki. Abanyamuziki nyene abagira ijambo bagira kanoti binzize. Muramuzi Joel akara umuhinyanyuzi mbese akunzwe cyane mu muziki ndundi. Reka tubabwire ati hasara visa ani kuri TWENGAKO TV. Gumana natwe anything of news we are bring